بینار و گهدارن هجا بشه کردی دنگ امریکا در فتک تایبت گرتیه. نهاجی ام هیف پیوینه که تایبت به فرماندار گشتی ین هیزن سوریه دموکراتیک جنرال مظلوم عبدیره ام دست پید کن. دست پید ده از سپاس دکم گو اف در فتا تایبت دا دنگ امریکا و هیف پیوینه بور بکن. ام جن بجن خیر آتن و ام جو سپاس دکن. ام جروش داوی دست پید بکن. گلو مکانیزم اولکاری گشتیه کو و آنکو هلوستا و امریکا جی یکی درباره ویده یعنی چندین جاران بین تاگونی جیرا گهاند و حسد جیرا دگینه گو او گاف بگاف بیکتینه لحد همان دمید جی داخویانی جالیه سروک ترکیه رجب طیب اردوغان در دکوین دبیجن او نرازینه حتی برید دمه که جی گوت او دست به ایریشا خوب بکن یک آلی هون چاوا بیروشید نرخوینن و گشت یکو مکانیزم اولکاریه حتی انها براتیکه در سر عرده ته پسکریک نینن yani vaki ku levatın hati çekirin gav peşketin te çekirin veci şopand vaki ragandın gele gavi pratik hatın avetin te psikolojik vsa ciddi ninin az bar dikim tarafı Amerikî jî ve razine ona jî daxu yani xwe fermidan ku ev pêvajo dimeşe em jî halî xwe da te ganzî menînin ام جي وصل دنرخيني كو حتى انها نورمال عند مشوكي كو مال لافذكري قاف تينا اوفيتن لبالي راسته وكي وقوتي رايدارين تركيب تيبت سروكي تركي قالك جاران نرازبين خو داخو ياكرن ام يعني تراسي بقى زمت معنى نضنكي جبركو يعني لواتنی که رسمی یعنی نوبر امریکان و ترکا داتی چیکرنه و دهمان چرچه بده نوبر مده و امریکا داتی چیکرنه و پراتیک داجی و تمشاندن از باور دکم ترک بلکه تحسیبینه چیزی که وان خواستی نمیشه وان خواست به حریم داگر بکن وان خواست آنها به حریم کنترل خود دوام بکن یعنی کنترل بکن به حرمه کسی که بانده گیردای بین به حرمه تشتی که ندکارن به شر پیک بینند خواستن یعنی به شر پیک بینن اواجی ده چرچوبا لواتن کاتی چیکن ده نینن جبروه نه یعنی ام لید نیرن کی اون یعنی وکی کت خازن و لواتنه یعنی سبوته بکن یعنی تیک ببن و افجی نتشتی کی باشه و از باور نکم نه ایج بو ترکیه باش به و نه ایج بو تکسی تر باش به بریا دمه که جی جوینه که سیکوشه ترکیه ایران روسیه الهفدو کم بول انقره هوان جوینه سیکوشه نابرا ایران و ترکیه و روسیه ده هون چاوا دخینن هون چاوا نرخینن راستی ما اوه گدار کرد یعنی جوینه یا راگاندنه اکل دانجام داتی چیکرن نبر هر سروکی هر سوالاتان داتی چیکرن کتی دا انجام جیبین خواه را گهاندن یعنی خاطر تچاره سری ندید جبو پسکری که سوری بکشتی و بتیبت جیوه هریمه حتی ای ادل بیجی یعنی وقتی که پسکری دانه خویا کرن که تنه پسکری شرقی فرات مایه یعنی جنب بیجی هنیزی ما یعنی خودم پسکری کن وقتی اویشتن اواجی اوه یعنی دور راستیه تعرف خب راستی را نینن یعنی امکان بیش عکسی و هری ما هری اوله هری کتی دا استقرار هی هری کتی دا کاری خبری کو پیک داره هری ما باکور رجالاتی سوریه یعنی و هری شرقی فراته هری می دیتر هری می غربی فراته هری می رژیم الودر کده پسکری کنه وان خواستن که هری می وکی پسکری بدن خویا کردن افجی راستی ناین زمان و همان دمه داجی نیتی ماجی در خنه ورته به تیبت یعنی تشتی کو یعنی سروک ترکیه اردوغان آنی زمان yani tişti dure aqlın, dure mantıkın tişti ku ta'al xo be everanine yani be rastiyo ve derkeranine dibece ame 3 milyon Suri vegerin ve derke bijih bikin jmara bajara çe bikin
عرض زراعت بدن وان يعني قید دوی برکی اف 3 میلیون سوری عرض وان نینن مال وان نینن باجار وان نینن و وکی کت فکرن سوری پارچه بکن دموغرافیا سوری بگوهرن هنک انسانان جوالاتی وان جی وان درخین برین جای که دین بجی بکن هنک دین جی وان درخینن اف يعني اف منطق اف نيزك بون تعلق بالنب شهر سريره بالعكس وي بسكريك ده جرانتر بكي اف تاني خد ان الدق ياكرين كي يعني اف جيبيني كوات نشكر نجبو خيره سوريا نجبو خيره جلي سوريا يعني افاد وتاني اللي بيشي بسكريك بيترفاكي يعني وي بينكو السوري يعني جريكا خد هم مستربه و چهارسری ویره در نکه وش بر ویجی ام و او نابین یعنی ریا چهارسری تجاره نابین. جنرال عبدی گارانتیا وی که چیه؟ اگر تاوی مشاندنا ریکفتنا ام بین مکانیزم اولکاری گو ترک یک عالی بریاره بده گو ایریش بکی. شخوا سرکومار ترکی اردوغان جو گوته بو. اگر اف ریکفتنا و اف مکانیزم اولکاری نلگوری مبه اما وک یک عالی اما قاوي خو باويجن و اف احتمالات داي برچاوي خو و او احتمالات و نقاش كريه بامريكا را و احتمال يرشي تركان ما برج دو برچاوي خو و انا جي اف احتمالات يعني لبرميه ام لغوري ويجي آمدنه اف سالك بيتر ام آمده كاري ويدكن ان دمكو سروكي تركيا اردوغان بشوازي اشكره اف هريم تهديد كر وقلت ام آمدنه ام يريش بكن وشغل ام جي شر آمدنه براستي جواري بمسألة افا يعني ام وكي هذا سوريا ديمقراطيك ام ناقصن يعني شركة ديتري دم دريش شبه افا بحي صال ام دي شردانه قالي سوريا تشرده وبتيبات قالي بها هريمه بشرده شركة ديجي داعش وديجي رخصتني التروس دانا مشاندن وام نجبي شري بالفرد دركتنا وراس اوكي ام ناخذن جارك دين افقال توي تيكا بن شر وام بالصالون افشرا دوام بكيش بونا ويجي ما ريبازي ايه لهواتنا ما اساس كرت و اف خاصتك اف بسكريك بهبدتنان بهبهاتنان ورا چارا سركن خاصتك ما بو ما جا امريكا خاص نابري مو تركيا بكن بابا مساله ورا چارا سركن وما سباس كنت بركو ابو حشت معنا او نافبر مو تركيا داد شغلنج بوكو لهواتنك يعني ورا تشكرن ده انجام داجي وكي مدزانن بشوازي كي مبدئي او كاتا تشكرن لهواتنك هاتا تشكرن لبالي ابني معني خوكو امشرنا امدنا ابني معني خوك امشرنا كن افدرنا عفرنا وهذا سوريا الديمقراطيك لفيدركي و هبال بندي خو وجالك وفيرا دوي استادي كي وكان بالصالون شركي مازن بده مشاندن ومجبرج من چند جارم خوجي چند جارم راغادن ده گوتيه ومج جيبينو داش گوتيه ومجهزن قولسون ريج داي خويا كرنا اگر کو شركه به شركي مازن به ينا شركي كرت به شركي دمدريج به وينا شركي كود تنه به هريمكي يعني به باجاركي دا جكي دا سنوردار ببینه و توایی سنوری مبتر کرده و ببه يعني جي قادا شر و ام نظن و داویه وی شری حتی که در که هره ام تکانو بیجن که و شر سوری دوامینه چه به شر نافخواه سوری دوامین و چه به برکم تجاره قبول نکن تهیز ورن يعني بالزوره داري مكان ماذا بمينن اما بيرا شر بكن اما بخوزم هون زوره جاره كدين آخا خود درخینن او اجتماعی خود که شرکی و دریج به جبونا و ام نخوازن افریقال پیشی ما و به پیشی گلی سوری و به پیشی گلی و هرمی و به و او چتی که ترک خوازن بکن او نل برجامدی نه گلی ترکیه نه گلی سوریه ام وشتی باشت زانن دولت ترک روجا یکیدت خوازه ایرشه و هرمی بکه وکی که ایرشه عفرینه کرد خواه ایرشه ورج بکه پرانا دولت ترکیه بو پشتی عفرینه
ایریشه شهبا بکه پیشتر ایریشه منبجه بکه پیش ایریشه کوبانی بکه حتی دیری که اره و به آشکارا وانا راگهاند لبلی هگر کو حتی نها اف نکرنه نجبر کو نخواستنه بکن يبقى لكم نكروا من بكرنا والسبب كون نكروا بكره هن موجودا هنا جبر بيجي يعني ام رايق اشتراج بيجن يعني قابكو ام ريبازي الى فاتني ام اساس دقرن اباش خرطبونا متى يعني زعفنا متى وهاجر كوكي شرك وري كرنيجي ام جبي شرير امدب لهريما ام هناكي دوري مسألة تركيا بكevin لآلية كيدن هبونا إيراني پر بهزد هندري سوريا ده هزا خوا پر خورد كريال آلي بو كمالي و دفريدن لقرا قادن كم هزن سوريا ديمقراطيك هنا او دفرين جو فيداوي هاتنا رزقار كرد نافچايا ديرا زوري والوي هرمي جي إيران چند جاران دربين عزماني دخول الوي هرمي قالوا إيران يجبو هزن سوريا ديمقراطيك وروجلاتي فراتي جفه هبونا إيران الوي ده وهزا خو كوم كرن هون چاواد نرخينن انگو إيران قالوا باندوره كي نيني آرامیا وین هریم نورزگار کردی خرادی که یا نه هون چاوا و نرخینن يعني براستي وكم تزانن اف هرم يعني باشوري ام بيجن شرقي فراتي ام وصل نافلي بكن مجدستي داعش رزقار كر سربا غوازيا قال لي ويدركي هي زي ما حطاني ديرزوري شون حطاني رقا شون وفهري من رزقار كرن وبراستيش حتى انها ما نخواستي ام كثيرة يعني بسكريكي مهبن يعني بيجن بفچوني مهبن وما اركا خبي كوني ما خركي بدر كي رزقاركو انا جي اركا مدومين كي ام ارامي و هرمي بباريزينن وخركي بدر كي خركي و هرمي يعني بباريزينن ام دزانين يعني طرف دي تري اوفي لجير يعني غربي اوفي بسكريك هنا بسكريك وان زعفن بسكريك وانا نفخوهنا ابري من كوراجي مسوري يعني جارة كدين فاجراند هم بسكريك خب قالي ودر كيرا هنا بجروبي ودر كيرا هنا وهرمات دا داعشين خورته هناك جهين كو داعش هين سروري خلور كي دام دكي ين دستلداري خو دام دكي هين هنا داعش وركي رحت حركات دكي همون دمدا هم بيجي دزان يعني هيزن رژیم سوریه بالی کاری يعني هيزن بياني هيزن دروا حتى وهريمانا جاردين وغيري يعني گردس خو الودر كيج بسكريك هنا بسكريك هيزي ودر كي بولات بدروا رجي هنا جارجران راست جارجران ليدان شد بسكريك ودر كي بين افنا طبي دروا متنا شكرن علاقه ما جي بينينا وزيده اوجينا زيده يعني امشخور ناكن دردك او مثلا كي بوندا جريدا اي بوندا جريدا لبلد خوزن فيجي بيجم او هيزن ودركي يعني شي هيزن رجيم ادبن شي هيزن كهفكاري واندكن اي وكي ايران جي اديترجي هنا ودركي هيزنا ابونا لسر هرمي مد شغلا لسر عشيرة شغلا حتى انا ما قالك شاني وان كون خازن تقوندنا بكن ملاد بكوجن اونا ام يعني ما قرتن قالك وما قرتن اعتراف كرن كل بدر كي هاتنا وانا بخويا قالك جاران تراغ هاندنه دا خوياني ديجي هزل مدان ام تهديد كرن دي جاران ايرش كرن يعني ايرش هرمي ما كرن ويرش وناتش كن عندن يعني ام فانش تيك راس نابين يعني ام بيجن اواج بونا چارا سريا بسكريكو سوري بگشتي جبو آرامية منطقة شري ما ديجي تروري جبو نباشه يعني ضرر ديكي وجبر بي يعني اف كارن هم اي بيجن ندر ريضا ايكو جوا هرمي تيكرن لسر هرمي متين كرن هلبتن ام راس نابينن ام تخوزن داوي وري وام بهفرا بسكريكن خلقي يحردو هالي فراتي يعني رجلاتي فراتي ورجوي فراتي ما هفرا بسكريكي في خلقي شهر سر بكن ام بقرن مجارة امريكا وتركيا يعني يكج برزقريكن حري مزن لبيش كاري امريكا دندري
وی هرمی دشاری دیجی تروری و گلک فرماندارا جراگاند گو چاوا کاربن امبولانسی چاوا کاربن دهمان دمی دناف برا هیزن سوریه دموکراتیک شو آلیکی ترکیه گو چاوا کاربن ناف بری که بلیزن چاوا کاربن توازن که بخلقینن چاوا هر دو هفکارن خواه گرت گلک جارات در تی بناف کرن گل دیجی هفن هون جی وی وساطه امریکی جی نافبریا امریکا هون رازینه هون چیز امریکا جی زیادتری وی هیوید کنود خوازن رایدارن امریکی حرتم يعني بيجن نير اي خود هلوستي خود تين الزمان درقي سرخستن كرنا و لافاتن يعني بيجن و ميكانيزم افلاكاري ام بورد كنت تيكو بيتر جرجه يعني لامبر دولة ترك لامبر تهديدا دولة ترك يكون حرتم مصادقين جرك هلوستي وان دا خورتر به برسي في وان او به يعني ده بتري جدا به يعني جبونا كو خلق ماجي هر كسي زانبه كاوه يعني و كاريك جديه وفرميه وجرك بيجي يعني هدف اخو ارمانج اخو ابد البته يعني ابك يعني مجاركي مهمه انا امريكا او يعني رولي جارانتور ده مساله الراتبه ام بالدولة التركية تجارة باور ناكن قال ماجي باور ناكي شرباني ماجي باور ناكن لبالي ام دخازم بأمريكا باور بكن جبركو ان امريكا طرف كيل بها هفاتني ورولي جارانتور دريزي ام بي باور دكن اگر کو ما گاوک آویت بجیرو ام دمشینجی جبركو امريكا دفي الهفاتني ده جبرويه البته يعني تشتكي عن بقازن امريكا فارولي خود هين خورت الرابع جنرال نها يعني جاوه هر کسی العفرینیه روشلاتی جمع فراد پشتی شر باغوزه رزگار بو هر کس نها دپرسه هیزن سوریا دموکراتیک ته حاضرتی آنت لو تفگرین و هیا جبو عفرینیه لوین تفگرین سیاسی آن لشکری یان او رکفتنا مکانیزم او لکاری تجی عفرینیتی ده هیا نه برای چیزی بدم آشکار کردن او مهمه حال حاضر هیزی کنال عفرینی هنه هیزن کرد کنال عفرینی هنه بنوی هزار رزگاری عفرینی یعنی تفگر دبن یعنی خود تفگر کردن او در کی خواته کی لشکری دادن مشاندن بشوازی که رخصتین کری تی کلمه وارنینه او نه بشکی قصدنه یعنی بشکی ایزا سوری دموکراتیکن او بشکی جدانه جوان عفرینه و يعني حتى ام بيجن دوستي وانا بدر كي عرب ويديتر بدر كي هم كسي الدجي داغر كريل عفرني نوفي هزي دجي قرتنا و او ديك شهر دكن حطاني هبل بندي وانجي هنا هيزن كو هفدر كار دكن جي هنا اجبار بي او كاري كنال بدر كي تكرن خبطي كورتي مشاندن بشيلي كراست راست ما جرين ناده يعني تخوزن رايكشتي به زانبه هلبتن يعني عفرين يعني بشكي بنجهينج روجاوي كردستاني پارچاکی ام بیجن يعني جران آخا سوري هیرواتی داگر کرن اوا زور هر کرده کی داره حتی زور هر انسانی که سوریه ولاتی که سوریش داره جبونا اوجي يعني عفرينجي وكي يزا سوريا ديمقراطيك اوجي يعني مسألة كيميائية أساسية وقاري ورا تشارة سركرن دوا هفدتين د چرچوا مکانیزم ابلکاری دا عفری گله جاران هات زمان ما گله جاران وكي شرط کی اساسی دانی کو يعني پیوسته کو پسکره کا عفرین ورا چارة سرکرن عفرین وگره روشا خوی خزایی بره عفرین وگره خلکی خو گلی خو لامبر کو اف دیواجو بمشي يعني پیش کبه. اما مگل جاران آنی زمانه. ام آنی جاره کدین تین زمان.
ام خوازم ویجی بیجن yani Afrin hana bak beşeki ve lavatne lebele rayadarın koalisyon rayadarın Ameriki söz daname yani be peşxistana ve mekanizma evla karira koruşa Afrinci tekeve rojave ser Afrinci vere saknandın ve Afrinci be yani beşeki lavatne navne tabi yani bu kurtayı yani ser mücadele Afrin'e piyusta vere saknandın. Ama livale söz atına dayını. Ve emci tişte ki bu kazın eve yani bir meşandına ve mekanizmera em bendene ku dosya Afrin ciddi da yani bu tevger vere çekiren ve de peşkatın vere çekiren mücadele Afrin'e ve mücadele ki navnet tabi yani ve mücadele saziyen navnet tabi لسر وره سکنندن ام حتم دبیجن اجاره گدینجی دبیجن بیکو پسیرک آفرین وره چاره سر کرن بیکو آفرین وگر خلکی خو yani ne mümkün aşiteki mayinde le bakru rojarati Suriye ve tavayı Suriye var çekir. رژیم سوری گف لوی هرمی چندین جاران دخونه هر جاره که یعنی دوباره که گفه لهرمی روجراتی فرادی دخو هزین وجیب که گلک جارا به هنگوتنان بناف دیگه یعنی و گفه لوی هرمی دخو دبیجه و وگره وک خو وگره سروریا رژیم سوریه پیش روجاتی کلید نبرا وی هرمی و شامی ده چاوا دبینه آنکو هگر دانستاندن نکچه به چه مرجن وهن جبو دست بکرنا وان دانستاندنا نه دست بکر از خواستم وی بیجم yani هر کس دزانه و دست بکر رژیم سوریه خود دزانه نه ممکنه ام وگرن yani روشا بری 10,011 سوریه تبدا بناگری روشا بری 10,011 yani gelek peşketin çebun gelek gühertinin mezin çebun şerien mezin vederke çebun nirne خركيات جوهرتين وإيدي ما ممكن هيزك يعني جنبيش دسترات داركي مركزي سوريا تبدر ربابه وأواج بواجي يجبو مج در بستاره يجبو بهري مج در بستاره ما ممكن جارك دين بتشي وازي أبهرم بجري وكباري أواج ما كان جران أني ضايق وياكرن ما رجيم سوري رجي أبدرنا ضايق وياكرن yani evder ne ava, evder ne başvuru Suriye, ortaya Suriye, evder ne Şam'a, ko hatta misalaha li varin şekrin. Ve der ki, vahrime mec Daesh rızgar kirne. Yani me rejime Suriye, hiza Suriye demokratik, ne ku emecin şer rejime Suriye kiru vahrim jestandın, ku gara emcara kedin zavarin misalaha çekin. Na, ev herima yani gava ku xalke ve herime bangwazi jbo hiza Suriye demokratik jbo kam jwan desti Daesh rızgar bikin. Va çağı yani rejim de hale xada ketibu jbo ku destara dari xa de Şam'e bu Paris'in ilgili derke bu 7 kilometre önce derke durbun. Tarqa xalve derke ne bunu neji verd ihtimam evanda bu. و hiza me çuva herimana hammi rızgar kirin. بخونی 11,000 شهید 24,000 بریندار هات رزگار کردن و اوا روشی که جدایه نه وکی باشی دین سورینه شبار ورکت ودرکت نه خرکی کرد نه گلی کرد و نه گلی عرب تبسکریه کی وانی کو بسوری را دندری مصالحات انده کو چاره سر بکن نینه شبار کو بالاصل yani اوک چینه بو یعنی بیشن پفچینی کوسا مزن نبرمده چینه بو رژیم سوریج ورکی روی ورتر کل ورکی روی حتی ای گلک هرم خرکی هرم بری اونش ورکی درخستن و پیشرا گفت داعش هاتشی نهاتن کو وی گلیش دست داعش خلاص کن یورو ما چور ازگار کرن نه کرد نه عرب تبسکری که ونو بیرن گینینن گلی کرد بسکری که خوی ای نتوی هنه مجاری خوی ای مافان هنه و برژیم سوری راد
ev gerek varın çare serkirin mecari mafya gele Kurd ene tawi gerek varın çare serkirin gele Arabji piskiri ki xoy demokrasi heye piskiri ki xoy xabere va birne heye ev idi brejima Suriye bawer nakim virengi yani va pivaje der bas buda اوانا جي بسكريكي وان برجيم سوريا سياسيه مجرد ديمقراطيه نبر وان ده هنا ابا كوكي ولا چاره سركن بري ديالوج سياسي انجا وره چاره سركن جبونا في ام حرتم بدنا خويا كرن ظاهر ما بشكي جي سوريا بالاصل يعني ديجي يعني ديجي بارچه بونه سورينه حتى ام دكارم بيجن كي با هرما يعني ما او كر يعني ما باراس اگر ام نبانا يز سوريا ديمقراطيك نبا ابرما هيرو دست داشت بو افش سوري پارچه كربون اب نبانا ابرما هيرو دست تركا دابو تركي جي ابرما وكي جدي تريلي بكرا وين زماني خالي زماني تركي اللي بدا خواندن والي تركان فيرا برانا و بخواستانه ور parça bikrana, sürü parça bikrana. Hatta hem ved bejin, şberk vahri ma parast meşruiyet Türkiye parça kirna sürü bser nekeve. Şberk evcek çok daman. Eğer Türkan barikari hevalbende xoy suri, ku banda girday ki Ronald Jamanın. Eğer be alikare wan ev herim dagir bikrana ve ki ku cidin kirne. Yero destmanda ve herim ki mazın sürü çeba sedi siz عرض سوری چه به وچاقه به هریم پارچه بکرانه برای یعنی ما به هریم ج پارچه بونه خلاص کرد و ما هیچ کو به بشک سوری ببینه ام روشا زندان شوای بشتي شر باغوزي يعني بحزاران قرتي داعش تشيبون او قاسم دكارم بيجي بكين امكاناتي وكاريني وهنا ازمون علي برسيني يعني دقال لك ميلاد هنا برسن هنا في وارده يعني هم تصانن كي تشكريه چی پرسگیری دردی کهون چه آستانگی دردی کهون نه yani براستی و این روش گرتیگاهن نباشه پرسگیری که خود زحفن اما yani اول من دیم کواليسيون يجي في دزانش بركم هفرا لسر گرتیان کار دکن ما يعني وكي زين سوريا ديمقراطيك وكي ريبابري خسر يا باكر وجرات سوريا ما فداكري كي مزنكر يعني بشتي باغوزه جاري كده نزيك 7000 گرتي داعش هري خطر تسليمات نگرتن اوا نت چتيكي بچوكا يعني 7000 گرتي بهفرا اوا او يعني وقت تحدي كي مازن بوش بونا ما براستي ام كانوا بيجن يعني حميد فتي خدانا شغلاندن خسريا ربابري خسر حمید در فتح خودان شغلاندن و وانم بشوازه کی کرن بن بیجن سیطره آنها جی هات نگرتن یعنی ند گرتگه فرمیدانه گرتگه یم بیجن اولا کاری دانه اوانا یعنی گلک جی رسمی مکتب فابرقه نظام جی وصا اوانا یعنی دمک کرتا ما کرن گرتگه و ما کرن وادران و هیزی سوریا دموکراتیک عسكر يعني اونا يعني وان د باريزين و بسكري كان حتى انا كان جاران اسيانات نشكرن يعني داعش خاصن يريش بكن دركبن بفچون شبون ندري زندان دا يعني جبت خاص خلاص بكن هم مجبور بما هزين زياده ما شاندن مركز بكو كان بندنت مشيكن يا بكورتاي بسكري كان بسكري نبچوكن و herkes دزانه سبب ویج اوه سبب اساسی جی کسی کو گرک برپسیارتی خرابن برپسیارتی خورنابن گلک دولت هنه گرتی ایوانن عایدی وانن دولت اروپا هنه گرتی همولاتی وانن جمان هاتن جمانه گرتی خو در ناکبن وانا تسلیم ناگرن نابن یانجی بیجن برپسیارتی خورنابن جبکو و گرتی و درکی هوایی که ابلا ورن پاراستن اوا تشتكي نراسته و اوا رخنا كي مي بنجهينا جبو دولة اوروبا وكرك يعني باركي خرابن وهري مهم جي اوا يعني
پیش روجا یعنی بیشن مستقبلی و گرتگیان شاب ام نوس آمدن کی اب کسی که جو حالات در و هاتنه و و در که یلورگی کم بونه و آن هجمار وان جمع ای گرتی تنه 12,500 کسه یعنی 12,500 کس هجمار وان در باز کریه امنا نمجبورن وانا الى الابد خودی بکن و وان بپارزینن و بیکو کس آلی کاری بکی بیکو کس به سیارتی خرابه به مسئولیتی خرابه شده که نه عدالته و نجی ممکنه و نجی ممکنه هم قبول بکنه چفر به آنا دره کنه باشقا نینن یعنی با ولطانا حمیش که ورن به سیارتی خرابن و هیزا سوریه دموکراتیک سپاس بکن اجبر که هم ولطی وانا ایکو تروریست یعنی گرتنه و بن سیطره خودشتنه وانا بقن ببن الولات يخو محكمة بكن ببن ويانجي بيوستا آلی کاری ما بکن که لبی در که دادگاه کن دابنه توی وره چیکرن اوجی تدابن بشکیوه بن و آلی کار بن و انجام و دادگاهان یعنی افکاری محکمه که وره کرن اوجی انجام و قبول بکن و بر پرسیارتی خال هم بری پیکانی و انجام بگرن در وی ترک جدیدتر نینه او هردن یک جوا هردن یک مجبور اونا اشخار اساس بگرن و بس نیز ببین ویدم پرسک دردکه یعنی افقاس ازمونا هزن سوریا دموکراتیک بری ویجی یکینی پاراستنا گل هبون افقاس گرتی هبون گلو سروات درجه های واسالان یپکی لگوری آگاهی و لپرسینی گود کرن به واگرتیاره هفبار کرد به دولت اروپا و ری گرت لبر چه ایریشه که گول اروپا ممکنه چه ببه یعنی رولک یپگی حسدی دوی آلی ده چاوا بو جبور ری گرتنا لبر ایریشن یان گرتنا هنه کومی و شرطی ین داعش اروپا بخواه بله رولک خوی مزن هبو ایرو اگر که اروپا آرامی هیه یعنی صدمه که اساسی جی افکاری هفبش وكو ايكو هيزن افلاكاري قصده استخبارات قصده بهيزن افلاكاري هيزن استخبارات ولات دوسترا كدانا مشاندنا بالدهان ولات اوروبا هنا ولات دين روجافا هنا عرب هنا ولات عرب هنا ولات جيران هنا بدهان دزگاه من افلاکاری به افلاکاری قصد دارن یعنی بیزن افلاکاری قصد دارن هفش کار دکن به هفدرا لسر با گرتیان شغلن نتنه گرتیان کسی داعشین ساغجی ایکو کار دکن هفدرا وند شوپینن گلک جوانا بی باندور کرنه و گلک جارم ابا به سبب که گلک چالکین تروریست ایکو که ممکنه اروپا جین باتا کرن پیشی هاتی کرنه و هم امکان بیجن توی و هیزن استخباراتی دوست ولاتن اروپا جبو نوی اسپاسیا خواهد جبو هیز سوریه دموکراتیک حرتم کرنه و ابا کاری که دوام دکهین و هر کی داره تیکلیم افلاکاری و ولات دوسرا بیشن یعنی واجن بیشن سازین افلاکاری دوسرا فراتر دبی خورتر دبی پشتی شر باغوز قدی اف کار دا فراتر بو هجمارین ولاتی کو مرا کار دکن دا خورتر دا زیاتر بی و ام هیوی دکن اف کار دا دوام بکه برگو این گله کاری کو ام بهبرا لدیجی تروری بکن هیه و ام في بوري دانه که با کاری بسر که نه پشتی بنکتنا داعش لباغوزه هات راگ هادن گو داعش بداوی بو لی دمین داوی دا تایبت ام بیجن داعش دیاره گوجنوا بهیزده به ایریشان پیکتینه ام بین وقت لحسه که دماغ داوی دا حشت ایریش چه بون حشت تقین چه بون لرقای لدیرازوره و روزانه حسده رادگهینه گو شاناین رازای گرتنه افتی و تی گو داعش جنوا خبری خستن دکه و جنوا وگری هنک دور کنترل بکه
پتانسیلی که داعش جاره که دین وگره و که برای حزبه هیا و خطره که یعنی داعش آرامیا و هرمه و تیک ببه او جه هیا یعنی در بستاره و آنا گلک یعنی صدم هنه یا جن بیجن اوانتاج هنه داعش جی يعني شيء فايدتك يجب كونه بهبونا خد دوام بكي حتى اگر كو امسر نسكن خورت بكي وكنام دزان داعش العراقيين هي خورته وهنا كريم دست داعش تانا كريم بكي شاي حمرين جاي ديتر دست موندانه يعني بشين شولا انباري ودري ديتر يعني دست داعش تانا ودي بيسن حرو ويركي اوبراسيوني مازن تانا كرن والرخي سوري جي البشي سوري يعني باش ديتري سوري روجاوي أو فراتي ودركيجي الصحراء تدمر وصحراء الطنف ودران يعني قالك جيد بندستي داعش تنا داعش تدا أبلا جيان دكي دارين تين حتى أيون بهرك يعني نقولي كم جي قرتي داعش إنه ما اعتراف كرنا ما قريب وان قرتنا يعني دو دركي قومبي وانا برورده هنا يساني خو حاضر دكي هن دشينن يعني بشكل رتلي عسكري حركات دكين يقدر كان ابونا كداش يعني اول سر هرم ما خطر تشيت كي قالك كسي كنا تشولا كان الهرم ما تكن جي بتيبش رخي رجيمتين يعني ورجيم جي يان بوان هفكاري فيشي ديكي بزانبون يعني دينكو ورن فيدر كي تشولا كيو بكن شبكو ارامي في هرم تيكوري يان جي هذا خانينه بهذا نکنش که یک جایی خراب تره اما در انجام ده یعنی هبونه که داعش الوراقی هی داعش خبر تفجیر کریه قام پی داعش اوه هنه پرورده هنه ایسانا پرورده کن و تین هرمی ما چالکی یاد کن دسته لسر حدود عراق اج دارن تین یعنی هبونه که ونه اوه یعنی اوه سببی که اساسیه که دیلنا که داعش نقده دوام بکن ام چه قصد داعشیان دگرن دسته تین جيون داد او تين دادرتن هل بتنين كسي انا وهنا يعني كسي انكو يعني بداعش باوردكن داعش تحوينن بهري موندا هنا وداعش وانا سود دجري وخد تفجردك وانا جي هنا وانا جي اي سببكي دنيا اساسينا تيبت يعني قامبا هولي وقامبا وكيوي ب ده هزارا عائله داعش هنا جارجران ارتباطي بام در ورا هنا اواجي ينجي اوكي يعني لسر سيطرتنا منين ان بونجي هيزدنا داعش يعني اگر كبا خفتنا خود داويدا بغدادي تيبات جبونا با قامبونج بوان يعني افكر وسان بيجن بكي كو بانغوزي كر نج خويا شو كونا هين جو دران هين هي ذكرن او داعش هي ذكرن ابونا سدمن اساسينا كو ديلن هين داعش هبونا خدوان بكي وهاجر كسر ناس ساكنين ممكن ابن بنجاه كداعش كانوا بجارك الدين ربنا كتشيكي ايه مهرمين بوكرو رجرات سوري سدما كدين التيبات بمية او جاوكي حرتم تديد تركيا سرمهنا تركيا تم تديد كيد بيا زوارم ابا لاستقرار هرمي وصا زرار ديك تيك تبي والدولة سوريا جنبيجن رجيم سوريا اوجي تم تهديد دكي ودبيل ازا فجرم فوجينا كي جلد ترسينه وهي هري اساسي جي يعني هي زنبنا التوي في هريمه ناكن يعني بشكي ام بيجن ببي چارسريا بشكي چارسريا سوري شيبن يو جن بيجن نونرين في هريمه دناف ابدانين ناف هذتين ايكوش بو چارسري سوري تاني شيكرن اواجي يعني خركي ده ترسيني خركي بدركي كوچكو بيشروج خنا بينن داعش وانا حمشكي بشيء لكي عقلانه يعني بكارتينه وخركي ده ترسينه وفيرنجيجي هبونا خو هول دكو دوام بكي اشتيكم جي كوتنا سربون داعش باش بكارتينه وابد بس سدم كو بكي يعني كو هبونا خو دوام بكي عيني قريداي في مجاري هجر ام هناكي بحث بكن بشتي باغوزي جي بيتر انا داعش لسر زمين سر جغرافيكي محدد نماي يعني الفيهريمي بيتر جروب من فشارتين إيريشا بيكتينا أفجي
گلو کوالسیون نافنتوی تنی هیزن سوریه دموکراتیک پرورده دی که پشگیری دیگره یان جنها دوی قناقه ده هیزن اولکاریا هندرینجی دوی آرمانجا و پیلان کوالسیون نافنتوی دی دالی پشگیری ده و پرورده کرینه ده. نه انا گوهرتن چه بونه؟ پیواجوی بری باغوز جدا بون پیواجوی پشتی باغوز جدایه گله گوهرتن چه بونه؟ هم دشیواز اشتری مال دیجی داشته گوهرتن چه بونه؟ گوهرتن بنگهین چه بونه؟ هیزن که دیجی داش شر دکن دوی دیجی گوهرتن آتنا چه کرنه؟ و بوده گریدایی جی هفکاری ما به هیزن کوالسیونی را و همه کسی که الکاری ما دکن دیجی ترور شوازی وجه هاتی گوهرتن اوجی ویرنگیه بری باغوز يعني هذا سوريا ديمقراطيك بحمي هذه خو بتاع هزارا يعني هذه سوريا ديمقراطيك نوب اوبراسيون لشكري دابون وهذا كواليسيون يجي يعني اوجي بحزارا عسكري خو مربون بهذا خو هوائي مربون هذا خو سر عردي مربون بس كون بيجن اوبراسيون لشكري مزن دات المشاندن افا جدابو انا وكي وجه داخو يكرن يدي افا داوي بو تي جاكي وصل محدد داش نما براسي تبقى زيجي يعني سان اگر راستي بيجي شري انا ديجي داش زور تربو بري قولاي تربو بري رحت بو يعني حساني بو داش جي خبيل بو ديجي جاباك داتا فكرن وقاف ام بيش شو ما تقدم لان انا داش حمي داري هنا كسي قالي كاري وان دكنجي هنا خفا شرطنا ابا يعني ما ترسيكي مازن دكي نکانی وسام بیشن شیلی کی درک لدیجی و شارک بکی و یا هری اوشترجی یعنی هری به زحمت شی ناف گلدانه یعنی گلک جارن تبخوازی دیجی وی شارکی کی بکی یعنی ممکنه اوشه یعنی بیشن وندای سیبیل جوارن چیکن افجی یعنی تشکی که ام نخوازن وری کرن جبر و یعنی کلیتا سرکفتن و دمل دیجی داعش که اپراسیون سرکفت درباس بن کار استخباراته يعني سادين نوت يعني سركفتين حملين مال ديجي داعش انه بكاري استخبارات دغري افلا كاري دغري جبر وينها هيزن ما افلا كاري تشيزن افلا كارين اسايش دغري دايبن امن العام شي هيزن ما افلا كاري قصد دغري دايبن استخبارات ملشكري وانا براسي تبقازي يعني رولي كوني مزند تكوشنا ديجي داعشته وافحردو سازي مجي بشيوازي كي وصا نسبة بهزن قولسين ركورد كان دستك دكرين بيك فا بلاني وانا هفبشنا وبيك واجي حركات دكن افا شبو سركفتني مهمة ديسا هزن كل ديجي داعش شر دكن دور ديجي قويرتنا كاتي شكرنا ايدي امنو كارن بهزن مازن لديجي داعش شر بكن ذاتن بيوشي ناكم شتيك وصا بكن إنها إما ده زي ما أساسي هنا لديجي داعش أو أنا بشار بريفود من مقابل جينا كي بحث كر يعني هذي كوماندوسي أو أنا هذي كتيبته أو تي حاضر كرين لديجي داعش أو أنا يتشالكي أي مازن دكن وهنا تشالكين بالتيبات شيء يعني يكين ما ديجي أنتي ترور ديجي ترور هنا مجرد بيجنيات بعربي جرد بيجن وحدات مكافحة الإرهاب أو أنا جي كاردكن أو جي هذي كي فرمية فرميت أخوي جم قارسون جيه أو قارسون بهفدرة بشوازي كفرمي بهفدرة يعني تنسيق دكان كوردينات دكان لديجي داعش خباطة كي برافد ماشينن تمام دميدا هزن تيبت أصايشه هي هات هزن هاته هي أبونا جي يعني هزكي تيبت يا لشكري يا هزن أبلا كاريا هندر أبونا جي ناش طرفي يعني قارسون ده بشوازي كفرمي قبول کردن و به هفدرا هفبش يعني کارت مشاندن تنه پرورده کردن تنه بچک کردن و کارت تنه مشاندن مش بر به آنها يعني هزن افلاکاری هندر يعني آسایش او ناجي بين او ناجي يعني رولا وان زيادة تربية او ناجي بنا بشكل اساسي جي تكوشينا مال ديجيتاج و تيكلي وانا لشكري و افلاکاری بالدولة ترى يعني بهزن قوالسيون راج بري زيادة تربنا او جرو لكي خورت دريزن ناصر هريما ميكانيزما او لكاري يعني ما وقت دنجي امريكا وقالك روجنا ما قالك نيرني خلقي ويدا فري قرت
جهالي كده او رحتن جو نها هريمك اوله تشيد به شركه نول دفر درناكه ليش آلی کی دینه درباسبونا پانزیرن ترکا و به آلین ترکی جبوه هریمه بودجه مترسیل جمدی خلکی مساج هو چیه جبو خلکی هریما مکانیزما اولکاری يعني براستي ابي واجو زحمت بو از بخوای يعني كما البيرنجي بهب كريه وانا يروجي تشتك سر براتيكي سر عادتي مشاندن يعني تشتكي يعني وكي امكان بيجن يعني نا ممكن بو وتشيبو ومجالك زحمتي در بس كان حاطيني كم جشتن في بي واجوي يعني بري كان بحثي قال لي في هرمي بكن نوف مدى نوف هوالي مدى او بنوسان بيجن قال لي كسي كو بتركي تجارب باورنا كان حاطين بفيرنجي بيشكتنا في بي واجي فيرنجي قبول نكرن هبون وهنجي هنا مثلا ميناكا بيجم شديد سيج فرمانداري هيزا سوريا ديمقراطيك خلكي ما يعرفني هنا ولا ما يعرفني هنا يعني فرمانداري ما يعرفني هنا وانا براني وان ديجي في بي واجي قلت انا تركت تجارب باورنا كان حتى كو عارفين بيرنجي بي وحطاني ديموغرافيا عارفين كوتيغو يرتن بيكوتين عارفين تينا مشاندن يعني ننام بكنا من بتركب باور بكنا نشتكي بيرنجي باور بكن تديجي قال لك هذول ما دي ترجي بس ما ترسي قد وين الزمن وام حق نوان ما في نوان يعني تشتكي بس نبي بنجاوب مش بركو يعني تشتكي كوسان زياده بوتر كانوا بيزي بتركي باور بكن نين ببدا جريداي البتن خلك ماجي قال لك ما ترسي قوين الزمان وهنتين الزمان اما في نوانجي او ناجي او يعني نصا دا ياخذ يعني ما ترسي خد اون يعني بيجي مفدارن جبالكو تركي حرو تهديدك اردوغان درد كبي حرو تهديدك عالم جي فاناش جديد جرن يعني وراستي جي نت اون يعني وكي قلت نبلو فنيجي تهديدي وصا اون يعني شانتاجن يعني جي ابتزاز بكن يعني خازن يريش بكن بخازن بكن يكون بكن بورك اونينه يعني تكون في بيجم قالما جبالكو بتركي باورناكي السر بيك أين تركي باورنا كتشيكو تركي كري باورنا كيش بالوجي و أي خدتنا زمان يعني و نسكبني خدتنا زمان وما ترسي خبيرنجي تنا زمان أم بي معنى دنيكي وطدنيكي شيء هذول مدبن يعني تشيجي إيه أبد بن لبالي ما برغمي فيش تجيشكي يعني برغمي قام دزانن يعني قال ما يعني أول يعني أنا بيجن نسكبني كوي هي وقال لك هوالي ما جي وصلنا برغم به وكيكم داس بك خفتنا خد ايش دا خويا كرن راستيش بركو يعني ام بيشي شركه بقرن يعني جارك دين باهري من به شي صح الشر قاضى الشر كم تظني بشر شركه مزم اما دويتي سركبنا اما تظن مثلا شركه ولكن اما تسركبن انجام يخرج سركبتنا سدي صد باري ما به اللي بالي بدلي خو جرام به يا جارك الدين يعني دفي هرمي دا بيشتي حي صالان يعني بلكي حي صالي دي ترجي او تشابي يعني بشرات دريش كي شري يعني امبيجن زياني في شريعه تشابنا شبوك جارك الدين يعني خلك ما في وجهك بينغر دربسنا به وهري ما بتجربه كنا ديمقراطيك ماشيين كو امبيجن بيشي نيجرتن كالي سوري بجشتي او تشينا به مش كتن تشينا شري كرد عربه درنا كبه شو كنت قاضي فتنه تشيكن شري كردو عربه تشيكن قال لك خاص فتنه تشيكن بيشي جبركو بيشي في فتنه ولا قرتن جبونا فيه ما دست خاكلا بن كيفر وما فداكريكي ما زنكر وكي فرمانداريا قصده ولسر بر برسيرتي اخوا وابو ما اوفيت ما قبول كر وبا فداكريكي ما زنا وابا هيزن قورسون يجي بيش زانن وزان يعني بزور زحمتك ما زن باشتا تكرن جبروي ام تخوازن هر کسی کو يعني دبي بيواجه دي جيجرت كو اركي خرابن وراستي جي يعني بين كو بابي واجو بيجني انجامك بالسركبه مش بقول قال لي ما جام ديفيجن من اي خدا مفدارن يعني ده ما ترسي خدا اون يعني مفدارن مش معنى دنيكي حتى مش بقول خوجي ديفيجن يعني شي قص اون اللي بالي مش بشرج امدنا هذي مش بشرج امدنا قابيكو ام يعني ما لفتنا كبيرنجي قبول كر يعني ما خاص بشكل لفتنا كبيرنجي نعم انا اخوكو ام ضعيفا ام لوازن يعني
yani bir şart bir kaydı bir şart am naxwazin şer bikin tiştekî wisa aslan nemkin were qebûl kirin em dîsa jî em hezirtê xwe şer jî dikin em hezirtê xwe şer jî dewam dikin û em ji vê pêvajiyê ji berê xortir derkevin em hêzê xwe ji berê bêtir xortir bikin em amadekarî xwe şer ji berê daha xortir bikin saniyekê jî em ti caran amadekarî xwe şer em dev jî bernadin dîsa jî gerek gelê me tenê bi hêza xwe bawer bike bi hêza me bawer bike bi xwe jî bawer bike bi hêza xwe bawer bike û bi hêza Sûriya Demokratîk bawer bike û zanibe ev hêza xwe ji bona şerekî xwe ji bo şerekî mestir jî amade dike eger ku tenê nam me nexwastî yani ana şer were kirin di hindir çerçevakî meqûl da bê ku tecrüba rêveberê xwe ser a ku heye ku gelê me dayî çêkirin bê ku ew tecrüba zerarê bibîne pêşî were girtin bê ku heqê me parastinê were lawazkirinê jî heqê me parastinê dest me derkeve bê ku ser erdê tiştek were guhertin asasî ev e bê ku ser erdê tiştek were guhertin di vê çerçevê da va şertana me davetinekê vî rengî qebûl kirî û em şopdar bine di vê çerçevê de em şopdar bine û ji bona ku gaveke ji bona xêra gelê me pêk were ji bona aramiya herêmê pêk were ve me gelek cara dayî xuya kirin em şopdar bin û vê pêvajiyê piştgirî wê bikin lê belê kînga dibe birav be eger ku em zanibin wê yani serweriya vî gelî rêveberê vî gelî ser vê xakê wê lewaz bibe yani ji vê têkere yani ji vê kesê ku dixwazin vê ezmûnê têk bibin ew ne êr vê derkê xort bibin yani em bêjin li gorî berjema dîwan tiştine pêş kevin em ti cara me qebûl nekin em ê pêşê bisekinin ve çarê eger şerek pêwîst em şer jî bikin lê belê wekî me dayî xuya kirin yani hettanî dawê em yani bi helwestê xwe yan jî em bêjin xastekên xwe ku em bi aşitî vê meselê pêk em pê de girêdayî bine ji ber ku em bawer dikin yani levhatinekî çi qas yani em bêjin ne li gorî dilê me bêjî lê belê ji şerekî wê baştir bê lê gavê ku em bêjin şer jî hata xwastin ve çaxî em ji berê xortir jî şer bikin Yani general em vegerin rewşa Sûriyê li hinekî dûrtir yani ji rewşa Rojhilatî Firatê herêma Idlibê û ew navçe yani ji aliyekî êrişên rejîma Sûriyayê bi piştgiriya Rûsyayê û Îranê êrişî wê herêmê dikin sivîl jî dibin qurbanî wek em dişopînin wek hûn jî dibînin li aliyekî din jî heman demê de yani gelên wê herêmê wek ku xapandinek ji alî Tirkiyê hat nirxandin û xwepêşandan li wê herêmê derketin hesedê çawa çarê li wê herêmê dibînir herêma Idlibê û wê herêmankê hûn çawa wê şerî dinirxînin çare çi li gorî we bi rastî yani em tiştê ku nal Idlibê têne me şadin em gelek pê dêşin yani taybet kuştinên sivîlan zarokan kuşberî gel ew me jî jiyan kirin gelê me jî jiyan kirin îro li wê derkê jî ev teracîdê carekê din tê jiyan kirin û tiştê ku herî vî em pê dêşin ew wekî li wir tiyatrok tê meşandin naber ev hêzên di çerçeva Astana de û Sûçî de wisa levhatin çêkirine ve devletê ku li wê derkê ku vî karî dimeşînin tiyatrok tê meşandin wê derkê û bi hev re kar dikin û gelek hêzî wê derkê hene ku ew ne jî bûne lîstokek di vê wê da yani di nêrî vê tiyatroyê da û gelê xwe jî dixapînin yani gelê Ereb ê ku li Idlibê dixapînin yani devleta Tirk ji bo xwe wekî garantor dihesibînin garantor dibînin û pişta xwe pê girê didin
و باور دکن که وی ترکیه وان بپارزینه و وی در که وانا بکه دستلات دار و حتانی داوی اجبوان فداکاری بکن در کتا ورته که مثلا ترکیه مثلا اوه یعنی برجامندی خواه اجبو برجامندی خواه کتیبه در که و هیرو لسر حسابی گلی سوری افشتهاته کرن و مخابن گلی بدر که جارک دیم بو قربان اوه کات مشاندن یعنی بیشتر تراجتی که مزن حال بدر که تی مشاندن و گوری خویاد که جی و دوام بکه ناسه کنه جبر کو یعنی کسی که در که بلیستو که دمشینن ت درده کی وانی کو گلی ادل پاریزین نینن هر کس برجواندی خود پاریزینه و اواجی تی مشاندن خواستن برجی یعنی رجالات فراتیج بکن بشه کی ولیستو که مری نداش بشه کی فرنگی هم به هزا خاره ندا هم جی ما به حالا سیخوی سیاسی مری ندا وش برای جنها ادل بساب سری خمانه و در که اوا یعنی اولیستو کم مزن افتراجی ده مزن مسا تیجیان کرن اما وقتی این سوریه دموکراتیک امنال ورن آن هبونا مالو در که نینه هبونا مالش کری در که نینه لبلی ناو هیز سوریه دموکراتیک دا گلک فسیله گلک یعنی هیز ادل بین ناو مدا هنه و خازن بدر که یعنی باندور بن البته ما في وجهه اون روجه که یعنی بگرن حریم خود یعنی کار بک اونا جی یعنی بشکل شورشگری سوریه بون جهیزن آزادی خاص سوریه بون کار دکن و که با هیزن جيش الثوار لواء شمال الديمقراطي اونا هیزن ايكونان نافذ سوريا الديمقراطي هیز که جدینه اونا مرا الحمد دبر شهر کرن اونا خازن برنگی کی یعنی بگرن حریم خود او جل خلق خود عائله خود در کبن نه اون يعني امجي وصا وكي دشوبينن مسألة أدلو ما جاء على قدر كده هرش قص أمن الوادر كنا فقط بشكل سوريا ما جاء على قدر دكه وهر زيدجي وهيزن أدلو بالناف مضى وانا على قدر دكه ومن خد يجي قفت وجود كان نقاش كان سر سكن كشوا كان بن أو الرول بيزن مجاري كي ودنا مجاري كي ده أو رجابة مدى أم سر ساكنن خلكي أدلو يعني خلكي سوري يعني هل بتني أما كيف خش من قبل أم يعني بشك إجباري وان راكن أم بيش إيشي وان أم بيرني وان درمان بكن إيشي وان درمان بكن اللي بالي أبغى جرك ندري أبغى دوريكن دندري أم بيجن شرطن كويزة سوريا ديمقراطيك داتينه يعني أم بيجن ريبا بري خسيرة ديمقراطيك باكر رجال سوريا داتينه في شرشة ده أم الكاريون بكن يعني بگارانتیا هیز نفنتوی سازین نفنتوی اممی و سر اساسی یعنی چرچواکو ریبابری ما خسر جوار داتینه و چرچوه دا به او بکن اما آلیکاری سیویلین ادلی بکن یعنی شونه کو درد کبن دربای سوریه شونه کو ام بیجن دارن ود بنا عفرني وانا يعني وكي سلاحك اللي تجي قالي عفرني اللي تجي ابد خلكي بدنا شغل عندن اگر ابد تشرشوبي ام بيجن برسيرتي انساني بمرون خي دركب اللي وكي مغوتي او غرك دندري شرطك ام بدن بالكرن برضه ما شارع اللي بي ام هرم هناكي مرسلاك نافخوي وشارع نافخوي هندري مالا كردا على رجاوي كردستاني يعني سر درجه الوزيا سوري ناكو كيك دنابرا آلين سياسي كردي دهندري رجاوي كردستاني ده قالو هيزن سوريا ديمقراطيك چاوال ويا ناكو كيد نره مساجا ويش بو كولانا كردي لقامشلو وكوباني ودفرندن ين كردا چيه قالو شو بارتي وان سياسي بطايبتي يعني اگر حتى انها يعني سياكتياك نابر هيزن سياسي كردا چه نبي لرجاوي كردستاني اوا كيموسي كي مزنه يعني اوا كي شاشة كي مزن دبنن gerek حتى انها باتا چيكرن تستدم نينن كوهيزن يعني سياسي رجاوي كردستاني ورن جمع هفدو الهفدو بكن تشي قول سر هفدو نكن نينه بس كيرك هاري مزن اما او بو يعني خطره يا ايبو يا ترور بو يا داعش بو پارستنا هرم بو به هرم بو و ما قلت سرخوا و بزور زحمتي مازن فما وكي يزن عسكري ما فيكوني
ما 11000 شهید دا نه هجماری که هندکه 24000 اول ما بریندار بون دی بشری دا لبله ما بسرکفتی پیکانی برغمی yani em bêjin nakûkî siyasî jî hebûn, birîmî hêzan hevdin nekirin jî û birîmî gelek kesan dixwast astengê jî derxînin. Lê belê me guh neda tiştekî, me guh neda ne nakûkî siyasî, çi hêz çi dibêjin çi nebêjin, tenê me li karê xwe nihêrî, li karê parastina vî gelî nihêrî û ez bawer dikim kî me erka xwe a netewî pêkanî û ez vê barê de me jî ku me ne tenê netewiya yani yekîtiya netewiya Kurd me pêkanî çünkü nav ew de nav hêzê me da yani gelek kesê xwedan fikrin cuda cuda jî hene. Kurdin cuda cuda ne wekî evdin nafikirin. Lê belê di mesela şerê li dijî Daeş da di parastina herêmê de parastina gelê xwe da fikirê wan yekin. û ne tenê Kurd me nav hêza Sûriya Demokratîk da yekîtiyên gelê Sûriyê gişkî çêkirin, tevahî çêkirin. Eger me yekîtiya gelê Sûriyê tevahî çêkirî çima min dikamin yekîtiya Kurdan çê bikin. Ji ber wê ez te ew nabînim, te sedemê nabînim ku vê rengî were dewam kirin. Piştî Baxûzê yani piştî ku me Daeş leşkerî têk bir û hîro jî pêş em ketin pêvajiyê kine em vê bawerê dane gerek ji bona hêzên me ê siyasî ê Rojavayê Kurdistan pêvajiyê kin û dest pê bike. Îro yani em pêwîst e gişkî yani gelê Kurd gişkî yek bin ji bo ku kanibin ew qedera xwe bêle bikin, qedera pêşroja xwe gerek ji bo ku bêle bikin. Em vê bawer dikin. وەکی هێز Sûriya Demokratîk em yani bê ku em ferqê têxin navber ti hêzan em hemiyan piştgirî hemiya bikin û em hemiyan em dawetê wê bikin dawetî em wan em kêfxweş bin ku werin gel hevdin yani em wan piştgirî wan bikin gelek cîhetên ê ku me re kar dikin ê koalîsyonê yani wana va mecra ji me re pêşkê ew kirin rojava me ku işte yani Kurd yek bin baş e vê demê de gerek e ji bo temsîla Kurdan gerek e va me ew kir me piştgirî jê ra kir û hêzên siyasî Kurdê komîteyê me ji wan re jî me da vêrê kirin. Bir de carî nû dixwazim bêjim yani her inisiyatîfek yani em bêjin her mübaderek ku hebe ji bo ku Kurd werin gel hevde çi dewlet bin çi hêzê Kurd bi xwe xwe bin em hazirin wekî hêza Sûriya Demokratîk em bi barê xwe rabin û piştgirî wê bikin û çi destmewarê ji bo ku va hêzanan bigin hevde em ê ew bikin em ê bixebitin û alîkarî wan bin.